boleh cuba ni pi borok kita pet ni video ni kapor. Tiga ni video kumno ban apply ni kam DSC bagi jong district selection committee po East Janta Hill district kepada po klik rian. Tepet bahai ni video nak sedang akut kenapa pin stu kumno ban apply. Kam dan kam ba pin dalek support saya ba tapi pet ini video bila melihat tang nak phone jong video bila ban apply mah. Teng mas kuat ban kan mau biang ki post ki dan ke ba ribu pratli ki post buat kelas siap apply ke dia kat sentrik jong April arjar pusau. Tele ban apply nak kam keluar buat apa duk kelas dia kenang bakal nomor akan jing tuat mah. Kemen kong pihak like check ni ke website ngan sabuk kan ni ke link ke description mpsc.nic kan ni ke link. Dia kenapa pin suk mah ban wa di ke link ban apply. Dia tu mentah dia bila ni yang ni kan ni di ke page. Klik ni betul online application. Entah perkat sampai sa ke website ke page mah. Dia kan sampai pat sini ke page bah bila ban ni yang ni. Dia nampak kita ki bapa register, ki haban register swa nang ni. Dia kadang ke video jangan halor komdo ban register po kan ni ke MPFC website ngan sebut ke link po description bah penang ban register mah. Dia nampak kita ki bala dep register, kemudian kam ban register kin login ban apply ki kama. Bila ban login nang ni betul office, entah ki email ID, entah password mah. Hani betul office pihak ban select kia ke DSC po East Janta Hill smart ki post di balat situ mah. District Selection Committee East Janta Hills bila mengklik tu nanta PIU register email ID jong pi pada bila ada register lepas mah kita buat register tak kita register shwa mah tapi PIU password jong pi mah tehdian ba file enter YouTube register email ID jong pi nanta password jong pi bisa klik login ban login mah sipan poi saka homepage ba pi la login tenta kan sepoi sini ka homepage jong pi bila la ban login entah klik ini ki dot lightly ini ki line klik nang tu entah bisa select application mah kini betul application select itu entah ken sami ki post prepare balat apa kini ka DSC mah po clearan sampai part sini ke page bapi lawan ini bahkan display ki post prepare bila apply mah te pulih gini instruction ruk berengkam ni entah bisa close depensi gini ki post prepare mah balat apa kenika DSC po izin tehels mah tentang hiap select ini ki post te borok ki post ada nang ni borok jong pada hap apa ka grade 3 ba grade 4 mah te ban apply pihak ban klik nang tu kum change man klik nang tu chowkidar kum tu te ka song pi kwa kum tli ban apply dengan ain kusa kum tangan ban klik tang ka way ke post LDA she LDA lower division assistant kum kini kan klik ke tu nang ai ke tu klik riat mah tu bisa select ban apply ni apply selected post ngan select tang kawai kemudian ke post ke day tang san phoning kama kawai ke post apply selected post tekan spoil sini ka web ke page untuk klik JRAS nanti API ni captcha lawan pair hajong pi abot gini hidak betul ni 6B nanti dam tu pi submit mah tu kan supply part ke page by dia halor ke payment dia kan supply part sini ke page bila ban proceed ke payment mah dan tapi select ni ke mode of payment kasong kat kum ka jingkwa jong pi ka ban CATM select to net banking including SBI debit card tapi select ke bank kan ni ke state bank of India ngalik dari SBI teng klik tu teng I proceed for payment mah kan supply part ke page nang ni Habai ban pendap iki account number nang ta ka ATM number kum ta termah te kemudian use ni ATM come debit card of SBI te klik nang tu te submit mah te ka supply pat sini ka web page ba phi hap ban pendap yau account number jong ka bank mah te nang ta apa captcha tu ngan sa proceed pat mah Pai pat sini ke page ba un poi OTP apa mobile phone number jempi ba pi register apa po ka bank mah dia nang ta pihak ban tu hab enter tu OTP code jempi 4389884 Tehdian ba fill enter itu OTP code ba apa mobile phone jempi tak bisa confirm dia mula confirm kun supply sini ke web page, dia klik itu card number gitu dan tap confirm.
Tep confirm kiap enter ya ka card holder name bade po ATM jong phi enta expiry date jong ka ATM jong phi nang open jong ka ATM jong phi bat kuni captcha mah tep enter nang tu te bisa proceed pat te hadian ba phi la enter gitu pen jong phi nang ta ATM card jong phi holder name gitu ter ka expiry date te bisa proceed mah te proceed kan sampai sini te debit card validation is done. Please continue to complete transaction. Te klik bani batok klik here. Tu kan sampai sini ke page. Taf klik bisa ni support batok confirm. Tangkap tu simple step sepi. Your payment was successful. Te tangkap tu hi diki step ki ba suk ba. Pila ban le tang nak phone jong phi pila la ban siu hi ma. Te kan ni kalau kamu receipt te issue screenshot tangkat tu haluar kan ni gajing apply ni kam apa DSC te kalau kamu jo iki proses lara idang kikam ki barang lat nang ni khmat kidi ki jo iki proses te aku boleh sibon ni papet ini video hadut dokot boleh sibon